na bel ki channel so na zo se na bon on ni pa tunin zong banui ka so chom chom la hom bu an ngai ki ta te mail hasung ating a ama sa pen hinalaiding in Sunday ni kon Israel kopi Tel Aviv chu rocket gate ta in Gaza gamsung Rafa akun Hamas arm wing Al-Qassam brigade 10 buluna ananay uvin ahi kumsom nila nga zo wading nga ama sa pen hinalaiding in French President Emmanuel Macron in Germany kopi Berlin anavil in ahi kumsom nila nga sunga French President Germany Vilma sa pen a hinalaizin ahi Saturday ni kwa Delhi ko pia baby care center mezen anaka azia nausen sigi in thin ato in nausen somna ni ho do ahik ta kelhan in hospital nei pa police hon an heng tang tawin ahi Pacific tu khanglen thanglam kaiza Papua New Guinea tu kulgam a goha zu le mun kaizia thina to zagop le somsa gi walta ding in akisai ahi May ni sim som nilanga ni hua talo pasal hangsan gulhang kamlen sat le pu kammin lau chu Ukrul district lamlai chung pai puman a pupa chondan dung zuin ha do na le ko sana kit kun chu thupi ta level lom te in PUCL Pailanmore Area Core Committee le gamkai organization makaina chai anhi so pitenin adal halon in sumi tel hamon na din pa pathen ko mawang thumpi na mai cham senazong ananezun hi hichikin gona chun gamkai a ko ho saho upaho kuki impil sadal hills kangpo pi akon KCA KW ko 2 KSO ukrul KSO General Headquarters chule miluza ta le nampi village volunteer hon panla na ananezun hi geldo thai khachu ta chapaten hi achi sam May ni sim som nilali ni hua Myrtle Cemetery Paizang Sadar his muna kotu mopo na noiza anaki wichai ahitai Manipur boinazia Paisunga in lelo kidal ha ho midang in court topi zalovin alo oveti a contempt petition khat Supreme Court in anano ahi contempt petition anor to kilhan in petitional hon in lelo lo ho chung zo adan to keto a thutanna legal remedy akihozo di in thupi anaitai ningkum September ni sim somnilanga 2023 a Supreme Court in Manipur government henga thupi ananai in hichi thupi chu galzia in lelo kidala ho koima alo sa aloding koitabang mi in lelo lo a omle adal ha ding uwa thupi anai ding hichi thupi zalo ho chunga contempt of court holding ti hi hichi Supreme Court thupi hi koiman aza anipon Manipur government injong illelo kidal ho aveng pon illelo kidal ho allo a e ti a petitional hon contempt petition Manipur government chunga anafar u ahi nisim somni lali hearing na Manipur government thalhain ukil hon Supreme Court thopi dung in Manipur government in DC le SP ho mangchan hichu court thopi ni ding in thopi ananai e chule Supreme Court thopi zalo a le achunga contempt of court zalo ahi tia kila a achung uwa dandung zuya go na kipiding ahi tia older na so hitan ahi tin asai uve Bella M Trivedi le Penkas Mithal Zauna vacation bench in hearing anaina over state as secretary ho chunga contempt case kimang thai ponte contempt petition ahi mi in lelo lo ho kimin pha lo hi sin dan dung zuya mi in lelo lo ho chung zo a thutan na agya kho ding in thupi anai tai state chief secretary chunga itidana contempt case ke la thai ding hamtin bench in dona anai e heche thu ahi mi in lelo lo ho chung a case akibor ka sia imacha ki bol thai lo ding ahi tin zong bench chun asai e petitioner hall ukil in phaisunga kuki zo in ko tamta ahinda ha u in lelo ho meitei thal choi group arambai tengol le UNLFP hon alo vet tia anase u ahi lungel sentiment a chi the hi pon dan to ki to zo a na to ding ahi tin Supreme Court bench chun anase in hi case detail to and Kipgen and others versus Vinit Joshi and others ahi People's Union for Civil Liberties PUCL India sunga human rights chungchang akiloi khom na len pin le human rights ki su sin na ven bi na ding a panla le ko sa
chule mihem khat hin a thanai na ki su sip pi ho thudi amu thaina ding a pan hin la jing kiloi khom na hin May ni sim thum 2023 ni ho a hung ki pan meitei ku ki gal chung chang thu to ke mana hol chil ding in tim hin sol di hi chu ho chu a hi le PUCL Secretariat Member Gate Non-PUCL Secretarial Assistant Members lile PUCL Expert Jury Members li hidiu hi hichi team ho hin May ni sim som ni la gup ni khole infara pat chur sample zangi ding alam kal hung kim chi diu hi May ni sim som ni la sagi som ni la ge ni kho sunga hi chur sample muna expert jury member li panna tribunal sitting anani du hi chule PUCL akun lekha ki mudung vichun May ni sim som ni la po ni khole tribunal sitting hi meitai gal jam pu ki hoto ki gam git namun a ana cheng ho ki mu pidinga churcham pula pat infar azot lai uwa moi rang bisnu pula infar relief came am hole group chom le officer hoto ke kom na nei do hi akiti chule May ni sim som thum ni khole tribunal sitting hi infar east district sunga phayang le sagor mangmun a official le keloi kom na chom hoto anei ki do hi PUCL team hin May ni sim som thum la khat jingka langle pangal le Meitei Christian lam kai ho akimu video chuzo ting ni ha lam a sanapati mun a naga lam kai ho akimu video chuzo te hu ki le a kangpo pi a zan ki chol do diu a hi jun sim khat le ni khot te ni a hi kangpo pi mun a tribunal sitting anei ki diu 2nd June ni ha le infar zan gi diu hi chule jun ni sim thum ni khole Manipural adal ha diu hi hichi PUCL te hung vai ko na hi tu chungal to kimana hung a hi zivin mo po na nei ho le sugan thaya am ho in nasata apan alla state government le akitho kom pi ho in human rights violation abol ja kon gan thei tho ho in thudi a heading alom ho kom alhun theina ding a PUCL team ho phate a he sa a se pi hi phatlem chang a hi dan hi chi chung changa hung kal song ho to ki se a mo po na nei khanin a hin he sa in hi he thei kha chu PUCL hi 1976 kum a an ki phut do hi tan chule hi chi ki loi khom na in abui pi pen chu hi le human rights violation ki bol chung chang hi May ni sim som ni langanin Churchampul district le Chandil Tunapur district phat si akichot men theina ding a Gunpi area chiefs association to guna noiza nam sunga mi pi hon azo kham khama ato kom a tu chen pillar ho hung kisung chai pan siloi tha le gundung chunga ke do ban chu Manipur chief minister in Kakching le Chandil police team ho asusiding a anasol chu gamsung no mei hon sinam thangkam phai khokom a anating ovin hi hichi leido do na ding a hi gunpi area mo po na hi zongle ke molnom house pu in lo magut na anagut na phat masa azong ichan ham a anado do uchu churchampu asam rifle hon kido theipon te ta anasu si u hi hinla le a umle apoi mo zia tu a pen khu a hin tha agun ki u hin hinla Chandil DC in security zone ahin kido theipon te tia older kha anaso thuzang anakimu in hi he thei kha chu hi chi lei kido namun hi meitei chen namuna kun gamhata ahin thangsi engsit man a kiting a hidan gamsung umdan le amun amol a kon he the hi hichi lei kido namun hi buffer zone a kon kilometer phabep sunglut ku ki ho chen na gamsung hi amun a central forces on thil a sit na loading in nasate in pan anala ove ti thu akizan hilla state person amun lutte te a su sit te ding atup mo hizin maban a hi ichan ahung hlundi hi sei the hinai pon hi Burma gamsunga kuki ho Chenna Tamu district Sengan division sunga mail habul apat People's Resistance Forces combined team le SSC Junta Army combined force ho ki kapto na tanglovin achi hazing in hi hichi ki kapto no ho achun muted camp PRF hon abulu na ova PLA izat ham anathi ovin chule NSCNIM khat athi khunung in a statement ova kun het ahin chubana tezang kuki hokom a KNAB khat anamol lem na ban a tezang la tungzo ki ka azong mili anathi kit ni hi chule phailin hokom a VBICS ni athi het ahin hichi to hon chun tuni sunglama pat chun phailin kuki ho apansa
resistance process ho chu SSC combined force hon anabulu uchu hichin news akisu chanhin ikap tona achi hajing e akiti second division tamu district nuya newtrik mona junta KMPDF kene bile KIA combined force hon anabulu na obachun NSCNIMA Lieutenant Khatti Ahidan GPRN condolence message akon het the in awin hi hisikem kibulu laya hi zalang het na junta army SSC ho hi pisoti SNA le NVBIZS PLA UNLF ho bau uma anaki he ahin hilla NSCNT thusu akonchun Burma SSC to kethu a phata a pan ala dan u phochen ahitan hi Hichi NSCNIM Serf Star Lieutenant Pahi Muted Camp Kibulu na main sim somlakha jingka punga ahin ko anabe hi zong kichite in anapong do in hi National Investigation Agency NIA charge to a Indian mainstream media hon NSCNIM in VBIZS ho akithopi thu anapong do ni nilkal na anei zongle hichi muted junta kem a khom theuwa thina chan to the ule manipura IM te lunggel hi velvet phat wang hitai Committee on Tribal Unity akon thupundung zoizin achisa gal hungki panapat nuten numeiten gamsung ven bit na ding in gamgi phai buna highway duty asona zan in anapu un pathen hinga tauna to thwa anapu uchu tua pat area wise apasal hon night duty hi apo ta ding uwa phondo ana anei to kilhan in kiman cha ding dan tabers charge api tha ubin hi Dunia ding in thuso ichan in akichai tai thuso tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chebe